Kada je osnovan prije 7 godina kao segment koji nedostaje gradu, Makado je krenuo prilično skromno i bez velikih ambicija. Danas, donedavna manifestacija kamernih dramskih ostvarenja od ove godine festival, ima mnogo ozbiljnije planove. Ne samo zbog forme koje je zadobio i zbog ustanovljenja nagrada, već prije svega zbog koncepcije u čijem će središtu biti kvalitet manjih kamernih predstava, koje će sa jedne strane ukazivati na tekuću produkciju, a sa druge na majstorstvo glume, koja u jednom svom sloju jeste zanat, ali je bez ikakve sumnje i umjetnosti. 7. godinu Makado obilježava 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji, jedna koja će biti odigrana u čast nagrađenih i jedna u pratećem programu. Prvi put je takmičarskog karaktera, imamo 5 predstava u zvaničnoj konkurenciji. O nagradama dilimo 4 nagrade za najbolju predstavu, najbolju glumca, glumicu i za bravuru, odlučuje tročlani žiri, tako da eto, to daje jednu posebnu draž ovom festivalu, a na neki način željeli smo da nastavimo i kontinuitet da predstave koje smo uvrstili u zvaničnu konkurenciju biramo po principu kvaliteta i da se ne povodimo komercijalom i rekao bih onim predstavama koji na prvu loptu žele da zasene publiku. Takođe smo želeli, evo i ostvarili smo da njegujemo tu partnersku i regionalnu saradnju, imamo 4 predstave iz regiona i šire, tako da Makado nadrasta i mislim da 7. Makado predstavlja uvod u, rekao bih, još uspješnije manifestacije koje slijede, upravo na ovim programskim temeljima koje sam pomenuo. Drago nam je što je našao svoje mjesto na crnogorskoj pozorišnoj mapi, već 7. godinu zaslužio da prerasti iz jedne manifestacije u festival i to takmičarskog karaktera i smatram uspješnim što smo uspjeli da obezbijedimo 5 odličnih predstava u takmičarskoj konkurenciji i jednu 6. koju će za sve nas i za pobjednike odigrati Zijak Sokolović u subotu od 20 sati. Festival je otvorila predstava Ekscelencije, autorski projekat Obrada Nenezića nastala u produkciji Kica Buda Tomović. U pitanju je duhovita drama o nerealnim ambicijama jedne žene koja uprkos nedostatku kvaliteta po svaku cijenu nastoji da postane diplomata u Španiji. To je i priča o potrazi za identitetom, o borbi za život, iluzijama i onome što nikada nećemo postati. Problemi kojima se Obrad bavi kroz ovaj tekst jesu zapravo te prevelike ambicije, prevelika očekivanja od sebe, nerealne ambicije prije svega, jer zapravo vidimo na sceni smo vidjeli ženu koja zaista ima potpuno nerealne ambicije koje se na kraju obiju o glavu. Kako god ona to shvatala, pravda je zapravo zadovoljena, iako ja igram tu ženu, ali smatram da je pravda zadovoljena. Ali vidimo i na kraju da ona zapravo čak ni tada ona ne razumije šta joj se sve došlo, nego nastavlja dalje. Pa obično tako i bude. Kad kreneš ka nečemu pa ti dođe drugo lice koje biva tebi jako blisko pa ti nametne neki tempo, neki ritam i neku ambiciju, to jeste neki cilj koji tebi nije svojstven, ti onda hrliš njemu bez glave, bez obzira. Drugi večeri festivala odigrana je predstava Minhausen, Exit teatra iz Zagreba, nastala u saradnji sa zagrebačkim kazališnom produkcijom Molens. Monodramu nastalu po tekstu Gottfrieda Burgera, koji je režirao Boris Kovačević, maestralno izvodi Vilin Matula, koji u svojoj igri spaja vještinu i artizam. Uprkos scenskom minimalizmu, na sceni nema scenografije, dekora, rekvizite, Matula dočarava priču o baronu Minhausenu na maestralan način, kombinujući više teatarskih elemenata. Od verbalnog preko neverbalnog pozorišta do pantomime i klasične glume. U potpunoj raskrivenosti na praznoj sceni, suočavajući se sa gledalcem oči u oči, srcem u srce, jasno pokazujući da je čarolija pozorišta, u stvari čarolija života, Matula nas podsjeća na stav da je cijeli svijet pozornica, odnosno da pozornica može postati cijeli svijet. Imam zapravo za partnera publiku i maštu publike. Jer ovo su sve, i ta priča, i gestikulacija, mimika, kako dugo ovo je igrana, ona samo služi tome da potakne slike u publici. I reakcije, bilo to smijeh i neko prepoznavanje ili tišina usta gdje se osjeća da oni imaginiraju u tom maštovitom prostoru koji je ko zna koliko dimenzionalan
i koji je puno snažniji od bilo kakvih 8K ili ne znam što nas danas tehnički fascinira, iako će oni stvarno napraviti uskoro tehnički, već to sada, moguće da su tehnički jači od naših rožnica retine u oku, ali od mašte ne. Nakon maestralnog Matulinog igranja barona Minhausena, koji nam je briljantno dočaravao priča o ratu na Krimu, boravku u Rusiji i Carigradu, izvedena je predstava Mileva Marić-Einstein, nastala u produkciji švedskih kuća Justin i Mama uz podršku beogradskih UK Parobrod i kuće Đure Jakšića. U pitanju je duodrama o interpretaciji Jelene Mile i Miloša Anđelkovića, koja pripovjeda priču o slavnoj matematičarki i fizičarki, najvećoj Einsteinovoj ljubavi, prateći ih od studentskih dana preko perioda braka do razvoda. Sve to dato je kroz ličnu prizmu dvoje genijalnih ljudi koje predstava prikazuju manje poznatom, ali podjednako bitnom svijetu. Soul Food, monodrama Slavka Kalezića, produkcija Crnogorskog narodnog pozorišta, nastala po istoimenom romanu Žane Polijakov, priča o, kako kažu, senzacionalnom uvodu u srećni život i prevazilaženju prepreka. Livo-desno glumac i međuigra monodrame Suzijaha Sokolovića, koje će uz predstavu off programu podgoričkih gimnazijalaca Metal Poetika obilježiti kraj festivala. Sve ovo čini se uliva nadu i povjerenje u razvoj festivala koji tokom narednih nekoliko godina, ako gradski oci budu imali sluha, može zadobiti okvire respektabilnog teatarskog događanja koje će rado posjećivati i publika i majstori glume.